Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme ehrijna min zulumati vehmi ve ekrimna bi nuri fehmi. Allahümme eftah aleyna ebvabe rahmetike ve esir aleyna hazaini fedlike bi rahmetike ya erhamer rahimin ve ya ekremel ekrem. İşev ivari şeva beraati şeva panzi meha şabaniye. Peygamber aleyhissalatu vesselam dibivati bu sezdeme şabani Hazreti Cebrail evari hat dibe goya Muhammed rabe teheccüd şevi bike Xuda azze ve celle ümmetate jesisiya yeki üçte biri ve afu kir. Dibe mi goya Cebrail ka ev du kısmedin çabu. Dibe çu şevası çardı meha şabani tekrar hat go Xuda Teala du kısmı ümmetate afu kir. دبی از گریا مگو که باقی قسم مایی چابو دبی چو باشه شوا دنی شوا پانزده مها شعبان شوا براعت هات گو خدا عز و جل امتا تف عفو مغفرت کریه حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها دبی شوا براعت ilk وقت خبرام جیتونه و هراهی حضرت جبرائیل هاتیه دبی رازا بو از رسول الله صلی الله علیه و سلم ته که از رازم رابوم مزک رسول الله صلی الله علیه و سلم یا تاقیداتونه دبی از رابوم چوم اوده دنیم سوال کرد اوده هرمی دین سوال کرد دبی رسول الله صلی الله علیه و سلم مرجی ندید دبی میگو قیچه ما حضرت فاطمه قضا خواه دبی چوم شف چوم در حضرت فاطمه دبی در حضرت فاطمه خص حضرت فاطمه دبی گو کیه دبی میگو ازم دبی حضرت عایشه دبی حضرت فاطمه دکت گوت دخیره دبی میگوی رسول الله علیه و سلم نهات مالوه دبی گو ناخر دبی حضرت علی حضرت حسن حضرت حسین حضرت فاطمه رابون ام رسول الله علیه و سلم گریان دبی حضرت علی گوهرم هر جامعه میزه که میچو جامعه میزه که من رسول الله علیه و سلم تیرانه دید باشه دبی حضرت علی گوهرم هر نوا مرسل جنت الباقی دبی امچون ممزه که پیغمبر علیه السلام نوا مرزل جنت الباقی دا رسول الله چه سجده دا دعا دکه دبی یا ربی اگر تو وانا بری عذابی او عبدتنه اگر تو بغفرنی تو عزیزی تو حکیمی یا ربی رجاء امتا خواد کرد بی دبی حضرت فاطمه صورت خدا سر صورت رسول الله علیه السلام دبی جباب خورا گو قیدی سا دجمنه که مسلط سری باویم به یان وحی نازل بیه رسول الله علیه السلام سری خوبلن کر گو یا فاطمه نه دجمن تی نه جی وحی نازل بیه اوا شواهانه حضرت جبرائیل هات شوا براعتیه شوا پانزمه ها شعبانیه شوا خدا منافق و ظالم کافرا جنتی ده براعت کرنی شوا خدا مسلمانا متقیا جی جهنمی ده آزاد کرنی اوا او شوه دبی گویا عایشه تو حضرت فاطمه هون جن امت امرا دعا بکن حتی آنی سبی از و حضرت علی امیجی میری امت امرا دعا بکن برا حضرت حسن حضرت حسین جی زار امت امرا دعا بکن دبی موسا دعا کر حتی آنی بو شفق آسبی حتی امساک آسبی آوید حضرت جبرائیل دبی هات گو یا رسول الله یا محمد خدا امتا عفو کریه اما چند سنفی انسانانه تیدا اوی شریک خدا را چه ببین اوانا عفو نابن خدا وانا عفو ناکه حتی مسلمان نبین اوان سیرباز خدا وانا عفو ناکه اوی فعلدار خدا وانا عفو ناکه اوی که دجمن تایید که کیندار خدا وانا عفو ناکن اوی خمارباز اشکی خور خدا وانا عفو ناکن اوان زناکر خدا وانا عفو ناکن اوی ازیتی ددنه دی باوی خور خدا وانا عفو ناکن اوان فسادی دکن اوی نفرت و کینه دخن آرا انسان آرا مسلمان خدا وانا عفو ناکه اوی قطع رحمت که شفقت سز مرحمت سز خدا وانا عفو ناکه اوان ازیت ددن جناری خدا وانا عفو ناکه اوی ظلمل انسان دکن خدا وانا عفو ناکه اوی مال انسان حقسز یره به حقسزی به دزید خون خدا وانا عفو ناکه اوانا حتانی توبه نکن حتانی وان افعال خود نترکینن
müstehak rahmeta Xwedê nabin. Çünkü rahmeta Xwedê evan günahane günahê kebairin. Buwetê evan günah di meriva da mevcud bibin. Mesela Resulullah Aleyhisselatu Vesselam gotiye insanê hesûd gotiye çiqas amel dike bira amel bike fayda amelê tune. Gotiye ça meriv lodek giha lod bike agir berdê û agir wî gihayî tev dişewtîne meriv wetê hesûd be hatta ew exlaqê hesûdiyê meriv neterikîne meriv çi ibadet dike, meriv rojî bigire, meriv zekat bide, meriv hac bike, meriv xêr xêrat bike, meriv van şevê xêr dua bike, Xwedê qebûl nake. Ewa hesûdiya dibe agir dikeve ibadetê meriv tevî îmha dike. Mesela kibir ehlê kibrê Xwedê efû nake. Estaizu billah insanekî qasî misqalê zerrê Resulullah gotiye kibir qelbî da hebe cennet çira yasağı. İnsanı ehli kibri evi tekebbür dikin hatta ruki Resulullah Aleyhisselatu Vesselam sual dikin. Sure Resulullah Sure kul e'uzu bi rabbil felak ve tedbece dibin ya Resulallah felak çiye Resulullah Aleyhisselatu Vesselam dibi huve sicnu fi cehennem eva felak dibi zindaneke hapiseke de cehennemi da sahabi sual dikin ya Resulallah Xuda Azze ve Celle de hapsi da ki cezalandırmıştı ki ve hapsi ve nezaratı da ki da ve nezarata cehennemi. Peygamber Aleyhisselatu Vesselam dibi yuhbesu fihim el mutekebbirun el mucebbirun evan zalim evan kibirli Xuda de felak da dıxa zindani ev felaka ku cehennemi da navi bölgekiye navi nevalekiye tamamı nevali cehennemi, agiri cehennemi, havza xoş ve agiri ve felakê dikin. Xuda ev felak hazır kiriye, ji bu zalim ma, ji bu kibirli, insanı kibirli, Xuda doğru da hapis dike Peygamber Aleyhisselatu Vesselam gotiye. Evan günahı ku me izah kirin Resulullah Aleyhisselatu Vesselam gotiye. Evan günahı Veti evana da meriv da mevcudun fayda ibadeti meratune. Mesela şeva Kadir gecesi veti Hazreti Cebrail melekete radbi rabe meher asimana dibin ya Cebrail Xuda ümmet Resulullah gafur kir naxi vana saymış ki evana etida. Evanı kindar hatta kina vazgeç ne bi Xuda afu nake müstahak rahmeti nabin. Evi berahim, evi fesad, evi serbaz, evi eziyeti dedi bavi xu, evi zinekar evi içki xomari dilize sürekli evana insanlar hatta ni poşman nebin hatta ni evan insana van efali xwe ne terkinin hatta tevbe istiğfar nekin hatta söz nedin Xuda em daha tekrar vi günahı nake paşe müstahak rahmeta Xwedê dibin. Rahmeta Xwedê wisa her kesî ra geçerli nîne. Çuwet meri bibe müstahak lahîqê rahmetê bibe paşe rahmet ser mevdad bare. Dêj Hazreti Ömer sual dikin ya Ömer dibe filan kes nimiş ki taat ke dedi anha ve teti haberdan dibi filan kes nimiş ki Hazreti Ömer dibi nimiş taati mizenekin ve teti haberde rast haberde de yanade emaneti ra hıyanet ki anake karşı insana rahmevi heyan tünne ve tek eva tünne be fayda ve ibadeti tünne Hazreti Ömer radiyallahu teala anhu dibije çuvat evana hebin paşi meşer Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sual dikin ya Resulallah Müslüman tımadı bedbi olabilir. Tımatit şekerini ne olabilir? Müslüman tırsonak bedbi olabilir. Müslüman direvçin bir haşatı bir kesinlikle direvçin abi. Yani direv avkat şeki güneki avkat kebair avkat güneki mezine Resulullah şiddetle karşı der keve. Evet meriv nemiş bike taat bike meriv kezab be direvçin be faydavi nemiş taat meriv tünne. Müslüman doğruydu be direvçin abi. Müslüman dindardı be Müslüman kindar nabe. Yeku kindar be ev kinavi ro ibadeti vi tevi imhad ke. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam gutiye leyse minni zu hasedun ve la zu nemime ve la zu kehane ve la ene minhu. Resulullah Aleyhisselatu Vesselam dibi insanı sihirbaz, insanı fesad, insanı hasud, ümmet aminine ez peygamberi ve nine Resulullah Aleyhisselatu Vesselam dibije. Ev insanı ku hasud be, ev insanı kalbi insana bişkene, ev insanı ku
fesadî fitnetî tê ara insana tê dijminê ev ji bo menfaeta xwe dünyayê her kelimekî dibêje nefretekî mezin dixe ara insana. Ewa insana Resulullah gotiye ümmeta min îne, ez pêxemberî wî nînim, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gotiye. Xuda Azze ve Celle ve şeva beraet gecesi feyz û bereketa wî têxe nesîbî ümmeta Resulullah Aleyhisselatü Vesselam têxe nesîbî me. Xuda ji bo feyz û bereketa ve şeva hane müşerref ew duayê ku Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ve şevê da kiriye ji ümmeta xwe ra, Xuda ji wî duayê Resulullah mehrûm neke, Xuda miriyê Müslümana teva afû mexfiret bike, ême jî Xuda insanê nexa şifayê jê ra bişîne, insanê deyndar güç bide, deynê xwe ödemiş bike, ew insanê bin zulma zalima dane, Xwedê yardımê wan bike, Xwedê qehra xwe zalimê bike, Xuda fersendê nede zalimê, Xuda mezlûmê bêrehmê, ewan insanê endîşa rizqê çoluk çocuğê qelbê wan de Xuda güç kuvvetekî bide, Xuda kesî birçîne hêle, birçîbûn tiştekî pir zor e. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gotiye herba nexazin, herb çê dibin, di herbê da birçîbûn çê dibe. Ji birçîbûnê her çeşit kötülük çê dibe. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gotiye herba nexazin, çünkü birçîbûn piştî herba birçîbûn çê dibe. Watê birçîbûn çêbû, ji birçîbûnê pir kötülük çê dibe. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gotiye. Xuda Azze ve Celle temamı ümmeta İslam'ı ji zulma zalima, ji şerrê zalima, ji fitnetiya zalima bide muhafizekirinê, me jî bide muhafizekirinê. Subhana rabbike rabbil izzeti amma yasifûn ve selamun alel murselîn velhamdülillahi rabbil âlemîn. El Fatiha ma'as salavat.